Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusan ti bagas ni tatang, nagapuak iji balay itay. Kaano lang ang mat nang ipauitak manang Karen? Ay nawaw, naibus nga rudan, masapul amang ipauit ka manan. O sige, mangipauitak no maalak ti sweldok manang. Aywan gayam, naibus matlangan ti maintenance ni tatang. Awan ka di tinabati iti impauit ko ang kwarta para iti maintenance ni tatang? Manula ang mati impauit mo ide, amumad anangin na ti magatgatang ita. Kita agto no adda mabati iti sweldok manang. Ay napangaasay ta siguraduam. Saan ang mabalin asaan nga ag-maintenance ni tatang? Da kami ti kaasi ditoy, no kumaro ti an-an na yan na. Wen manang, di ka madanagan ta mangipauitak to. Nasaya at mat nga ron no kasta. Di mo liplipatan na. Amumot, ada kami ti mga asikaso kan tatang ditoy. Apay adi mawat ka pa lang amin iti kwarta kan ading mo. Wan tapagrebengan na mat dayta, kas anak. Mabalin mo't adatapay lang ti gumatang iti bagas ni tatang. Ay nawaw, di ka man agin babak nang si ka, Nelson. Tapno damot maitulong taa. Saan na mabalin ani Arlene lang taggasgastos. Apay kit din ngay, asaan? Gapot taan da iti abroad, iso aminan. Kat, iso nga rod da kwartana. Kan may sa, mangipawit saan na mat ama asikaso ni tatang. Saan mo't narigat nga asikaswan ni tatang? Tamo na pa'y matir aramidon na. Saan ka amabanog tanapigsapay? Masapon lang nga da maintenance na. Ay basta, bayan ta ani Arlene ti aggastos para ka ni tatang. Kahit si kamot ngay. Anya ngay ti may tulong mo iti amayaw. Kabailan ni Arlene day talakay. Si kakit dimot. Anya? Agpasentro ka kade, Karen, kaanakan. Wanante, mapan ko alaan ti kwarta nga impawit ni Arlene. No kasta, adda manan impawit na. Adda, ante. Para mat ka ni tatang ti kwarta nga ipawpawit na. Nasaya at no kasta. Pagtitinulungan nyo nga asikason ti amayaw. Ay ante. Kanayon kumat asarong karan iti pagnanaedan na. No apay ngamin adiyo kayat ti agnaed iti old house yaw. Ay na, adamot ti kalapaw mi ante. Kan may sa, oray no sa bali abalay ti pagnanaedan mi, saan mimot abaybayan ni tatang. Kasta diyo liwayan ti sumarungkar. Nang runa kat lakayan ni tatang yaw. Ay nawaw, ammo mi daytan ante. Aywan gayam, awan ipaw ityaw. Adda ko maipagatang ko, ngem amangan numataktak ka. Anya ti ipagatang yo aya? Asukar ken mantika ko mabalasang ka. No saggay sa akilo laeng, mabalin met ante. Ala, mabiit laeng nga rod taalaag ti igatang mao. Kumusta ka kabagays? Nangyagak iti prutas para ken ka. Agyaman ako unay, kabagays. Kumusta mo tantirik nam? Nasayat ba? Awanan tinasakait? Ada maintenance ko kabagays. Naimaglangan tadaimpaw niya Arlene. Ayun, ni Arlene laeng samot ti aggasgastos para ken ka. Isungag paisaw. Umay laeng itultulod ni Karen iti balay. Pagtitinulungan da kumaa. Manlaw kong araw na mabambanog matan ni Arlene. Di na laeng maindiritsaw. Wen saan mo't amabalin nga isulaeng timangted iti kasapulam. Ket adda mo ni Karen. Rumbeng laeng apagtinulungan da nga agkapsat. Laita ti saan na mapanunot ni Karen kabagays. Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang?
Adda ka din ni Nelson, Karen anak ka. Adda trabaho na itatatang. Apay ka de? No mabalin la ko makit ipatarimaan ko ti bubong ti kusina. Agtid-tid ngamin no kasta matutudaw. Ay nawaw. Ibagayo aka ni Arlene tamang ipawit iti kwarta. Saanan? Apay asaanan? Ang mga no agreklamo ti kabsat mo no iso akanayon. Iti anya aga po ko mga agreklamo kat no awan kayo, awan met iti ayan na ita. Da kayo kumamit ka ni Nelson ti mga ipatarimaan. Saan man ka di adakkel ti magastos? Urayan nyo ti ipawit ni Arlene, tatang. Ibagak amang ipawit no umawag manen. Mangipawit ka, takaasin ni tatang no agtudo. Mabalin mat siguro nga ipatarimaan nyo pa lang, manang. Ay nawaw, kasano nga ipatarimaan me kat awan nga rod ti kwarta? Masapol amang ipawit ka. Awan kwartak ita, manang. Awan kwartam kunam kat agtrab-trabaho kamot dita abroad. Pag tinulungan ta ko mga ipaay dagiti masapsapol ni tatang, manang. Ay na, naimbag ken ka ata awan pa'y asawam. Awan pa'y anak mo. Ken sigurado adakkel ti sweldom dita abroad. At damat iyor urnungak, manang. Ay na, awanan ti adu asao. Mangipawit ka, tapara matlaang ka ni tatang dayta. Api ngamin asyak amin. Tumulong ka mata. Naa, ammumet ada kami ti kadwana ditoy. Ammo ka saan anarigat nga asikaswan ni tatang tanapigsapay met. Ammo na ti aramiden na. Ay na, nagadulakit din asaom. No di mo kayat ti mangipawit, saan laang? Imot! Pudno mo, tinaibaga ti kabsat mo. Pag tinulungan nyo nga ipaay ti masapsapol ti amayaw. Saan kayo kumangagpin na to doon? Oho, imot kit di aday jeng Arlene. Dapno awanan ti adu asaw. Tarimaan akong ti bubong ni tatang. Ada kwartam aya. Manulang mat ti magastos si Jay. Repair lang mat ti maaramin. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla ka baknang. Awan imbagak akasta. Tila ang kanya katag tinulong kayo ti kabsat mo. Di ka man nagbalin nga imot si Karen. Kabailan nga rod ni Arlene timang tangdan iti mang tariman iti dayjay abubong. Anya nga rod mo, ti maitulong mo ka ni tatang. Kabailak mo't nga minatarimaanan da di abubong kahit. Sana masapol ang mga hala kayo iti sabali at ang danan nyo. Ha? Diyak mo keng kanil sound. Wano, kayat mo at ang danan nakpay ti kabsat mo amang tarimaan iti bubong ni tatang. Iso akasta ka. Amangan wa dapay kwartayo amabalin amabulod anti Marta. Pangalaak ko maangay iti kwarta katawan mo't pensyon ko. An-anwam ti kwarta aya. Ay kwa ante, mausar ko mano ipatarimaan mi ti bubong ti balay apag nanaadan ni tatang. Apay ngamin ang masapul nga aggastos kayo. At damot nila kay mo. Kat, libre nga rod manan ti serbisyo ti asawak. No kasta, kayat mo apurdiyaan pailaeng ni Arlen ti asawa. At least ni Arlene taada trabaho na. Kan awan pa'y anak na, ta saan damot ang nagkasar iti nobyo na. Uray awan pa'y bukod a pamilya ti kapsat mo. Pagrebengam latta ti tumulong kas anak. Anya? Uray anya pa'y ti estado yu iti biyag. Pag tinulungan nyo latta. Saan ang nasaya at nga agpinatudon kayo? Di ka agbalin nga imot. Saan ang nasaya at nga ipasam iti kabsat mo? Ti responsibilidad mo kuma akabsat na. Kasar darlin kang Jake ita bakit? Di ka mapanaya. Masadutak amapan. Ay nawaw, apay kumakit, kabsat mo na Jay. Anya ko maitano kabsat ko? Talo atawanan tinapalabas sipod nagapa kayo. Di mo kayat na maurnos ti parikot iti nagbaatan niyo? Di uray saanan ang maurnos, awan na sakit abakrang ko. Anya kalakit di mo tan bakit? Ay, di kagsawa kaslaan mong ti amin si Kanilson. Jakmet makita ni Karen. Saan ka no nga imay kung nati manugang ka o kabagays? Ay nawaw, apay kanumag.
Wala, taada saan da nagkinaawatan kan Arlene iday. Ay nakabagis, nabayagan day jaya. No saan nakngagbid daw, talo atawanan tinapalabas. Talo at awanan tinapalabas nga maging gaita saan pa'y anaurnaos. Ni Karen mat ngamin numaminsan, saan ang makaawa-awat. Day tamat ti kayat kan kuana. Noan niya ti amuna, ipilit namit nga iso ti husto. Naku nampay kabagais. Di na mo atulungan ti kabsat na. Gaputaan da kwartan ni Arlene na kabsat na. Isumutan tinamnamaan na. Agnaid kayon dito'y balay, tatang. Ay nawaw, apay ko makatadamot balay ko apag naidak. Awan nga rod kadwayo ijay. Kabaalak mo't nga oray ag may saak laeng. May mayat lataan no dito'y balay ti pagnaidan nyo. Tapno maasikaso kayo madlaang. Nakababain mo't akin nila kay Mau. Katno nila kay ko tinangibaga nga agnaid kayo dito'y balay, tatang. Aya, Wen, tapno adda ka no kadwami. sa anak komportable dito. May mayat dito'y tatang. Nalawat ti arubayan. No kayat yu, di mulaan yu itinatnateng, tapno addamat liwliwayo. Sa tino tinangipanan nyo karag iti gamit yaw, tatang? Iti ayan ni Arlene. Ijay ti pagnaadan niya? Uy, nanakaw. Ay kat nasaya at ano ijay ti pagnaadan niyo, tatang? Masapol ang maripirmanan ti old house yaw. Wanya raw. Ano, mutan ti dadail na. Tulungan kayong, tatang. Adan samot trabaho. Nalpasan, tatang. Half day lang ti trabaho kita. Alaman nga raw, Nelson. Tulungan nakman. Itayan mo't gayam ni Arlene ti pagnaadan ni tatang. Ay kat nasayaat tapno mapadasan mo't ni Arlene. Tapno addamot sirbina Ay nawaw, apay akas tamanan pa kat. Mano atawan na iji abroad. Mano atawan adina na asikaso ni tatang. Panawan mo't tapno bumawi. Nagsasao ka, kasla narigatan ka launay. Naa. Napigsamot ni tatang, amuna ter aramiden na. Sinubraan man ngaminan ti istoryam. Ay nawaw, pudno mat ti ibagbagak. Mano atawan asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Di kag sa wakas taambok asaan ka anarigatan ken tatang. Takas na ko nakitayan, napigsapay ni tatang, amuna ter aramiden na. Umay kayon, tatang, tamangan tayon. Ha? Mangan tayon kunak. Nilakay mo nga'y. Nagrubuatan alas 6 iti agsapa ti duty na. Kastaya. Umuna kalata na mangan. Ay nawaw, alas 8 iti agsapa, tatang. Alas 10 wano, alas 11 kuma. Nasapa na una iti alas 8. Tatang, no kayat nyo pa iti agbyag iti napaot, mangan kayon. Sa anak anairwam, amasapa ti pandangan kao. Kun sa anak anairwam, amay lutuan. Ne, apay, saan na kayo nga sa asikaswan ni Manang Karen? Sagpaminsan lang, may. Kunak tupay ka. Ngam no umawag kanya. Kaya po, kasla na gado ti sakripisyo na para kada kayo. Napanak di tabalay ni tatang yu itay, katawan gayam dita. Iti ayan mo't gayam ni Arlene ti pagnanaadan na. Rombang laang tapno addamot sirbina nga anak, ante. Ay nawaw, apay akas tamutan, Karen. Tapno pagsirbyan namot ni tatang Mano atawan mo't asyak tinangas asikaso ka ni tatang. Isu nga isumot ten ita. Saan mo't anarigat nga asikaswan ni tatang yukot? Ay basta. Husto laang anapan ni tatang ijay tapno mapadasan mo't ni Arlene. Ay nabalasang ko. Saan man anasaya at ti kapanunutan na kasta. Di uray pa agnaad ni tatang ijay aging gattong palbiag na. Pag tinulungan nyo nga asikaswan ti amayo Ay nalpasa kun ante. Ni Arlene mo't di mo ipaidam ti tulong mo kaanakan. Saan anasaya at ti kasta agalad ti maysa nga anak.
Anya ter aramidan nyo dito'y balay, tatang? Umay kayo laang sarungkaran, karay na nakaw. Kat, kumusta ti biyagyo iti puder ni Arlen? Mayat kit day. Saan dakmet abaybay anti kabsat mau? Husto tapno addamat serbi na nga anak yo, tatang. Anya, Rumbang laeng nga itad na dagiti masapsapol yo, taaddakat nga rod kwartana. uray adda kwartana, ag tinulong kayo latta kuma. Isumatan Nalpasa kon, tatang. Inaramid kon ti responsibilidad ko kada kayo. Anya, Anya ti masapol mo? No awan aramidem, mabalin ka di akadoam ni tatang manang. Apay, sa dino ti papanan ni tatang? Agpa-check up ko ma. Ay nawaw, si kamatan ti makaam mo. Apay asyak manan ngay ti asitgam. Itad ko matkat di ti kwarta apagpa-check up na. Idi nagabrod ka, siyak tinangas asikaso ka ni tatang. Nalpasan ti responsibilidad ko kenkwana. Wen angam kwartak matigas gastusan nyo idi. Awanak dito'y Pilipinas, ngam mangipaw-paw itak mat iti kwarta para kini tatang. Ay basta, nalpasa kon. Si kamatan ita, Arlen. Sige, siya kon ti makaamo kini tatang. Ngam aramidem mat atikas iti inaramid ko idi addaak ijay abroad. Mangted ka iti kwarta para kini tatang. Anya? Binulan no agpaw itak idi. Iso nga ita taaddan ni tatang iti puder ko. Binulan mat amang ted ka iti kwarta agastusan na. Ay nawaw. Pangalaak nga iti kwarta nga itad ko kat awan mo't natalgad at trabaho. maan ano nga min aya no kadwaam ni tatang agpa-check up, ta kwartamat ni Arlen ti gastusin niyo. Isu kumamot dan ati makaam mo. Ay nawaw, agpanunot ka manmet nga main bakit? Kaisumot dar aramida. Idi adda ni Arlen idi amron. Sikang agpaisaw tinangasikaso ka ni tatang. Ngam binulan mo't nga agpawit ni Arlen. Na, No ti kayat mo kat aramidin na tikas itinaramid mo para kan tatang ide. Inaramid naman ti rumbang babaan ti panagpawit na ti kwarta. Sikapay nga rod tinangiruror iti kwarta agastusan ni tatang. awan nga rod kwarta kay naapaw. Amumot gayam nga awan kwarta. Ano lang mo't di kadwam ni tatang agpa-check up. Saan mo't komplikado na ichay? Kan iso lang mo't ti maitulog mo, tawan mo't kwartam. Alawanan. Kadwa ko ni tatang agpa-check up tapno awanan ti ado asa uyaw. O, kasta no awan maitulong mo a kwarta, bumawi ka iti sabali awagas. Kasta ti may parbeng nga ramidem, kas anak ken kapsat. Kumusta ti check up ni tatang? Anya ti imbaga ti doktor? Normal kanumat dagiti laboratory test na nga masapol nga obserbaran. Awan in reseta da nga agas? Vitamins laang mat. Adda ginatang yaw? Wen, adda. Kaano man ang ti check up na ngay manang? Ay kat no maibos ti vitamins na After 2 weeks ka numanan, tapno makasigurado tayo. Sige. No busy ka, siyak tumanan timang kadwa ka ni tatang. Agyaman nak manang. Kasta ti kayat ko. Tulungan na ta saan ko ang maaramid amin. Ay, nawaw! No para itinaganak tayo, rumbang nalaang apagtitinulungan tayo. Nang runa kadagiti agkakabsat, saan tayo nga agpipin na tudo. Baknang kaman kan saan, aramidam ti kabaalam, tapno tumulong kadagiti naganak kanyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg.
Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lakay, kinasarita nak ti akin kukwa iti balay. Kat, anya timbagalakin ka? Ngumina ka no ti abang. Ay nawaw, apay ka numod. Diyak mo isumat ti kunada. Kasano nga ruden tayo tangay. Pangalan tayo ti pagbayad ta, kat manulang mat ti matmatgadan ta. Ay, day tangarod Masapul nga agbiro kak iti sabali apag naedan ta. Awan nagnanaad iti balay ni Manang Vanessa, saan ka ni? Awan, amumat nga da ni Manang iji abroad. Anya nga tano kasaritam ni Manang mo, tag-caretaker ta iti balay na. Ayuwanan niya. Makatipid tapay no bilang man tauman nugot ni Manang. Wala, saan ta amagastusan iti abang? Ala, awagam ni Manang mo, tapno adda pagakaran ta. Hello, Manang Vanessa. Anya di ko nam anapatag nga ibagam ading ko. Awan ti agnanaed iti balay nga impatakdar mo saan ka di, Manang? Apay, Awan nga min pagakaran may, Manang. ay nawaw. Tisigod nga abangan nyo nga eh. Ngumina ka no ti abang, iso a plano mi ti pumanaw ditoy. No manugot ka, agnaed kami kuma iji balay mo, tauray da kami ti agkirtiker. O sige. Kayat ka di asawon day ta, amabalin mi ti agnaed ijay, Manang? O manugot ka? Wen, adakin na ng titulbak, ngam kitain nyo tagdalos kayo. Wen, Manang, awan pagdanagam, ta saan mi abaybay anti balay mo? Nagidulinam ititulbak ti balay ni Vanessa, lakay. Apay ti tulbak pa kahit. Itad ko kanalma. Ay nawaw, anya ti aramidin ni Alma iti balay ni Manang na. Napagsaritaan da kanukan manang na nga agnaed da ijay. Imanugot mo't di Vanessa. Aya, nasaya at narod ano kasta, tapno adda agdalos ijay. Wen nga rod lakay. Manmanumot nga may nga agawid ni Vanessa. Wen takay kayat namutan ijay abroad. Mala, ibagamon no ayan titulbak. Taytad ko kan alma. Aday ti drawer bakit? Na inayon ka nagiti gamit ka. Bilinam to ni Alma. Ibagam adi daliwayan tagdalaos. Itay pay nga urayan kayo, Nanang. Ay, pasensya ka na nakaw. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kumarek. Titulbak nga inalayo ka day? Wen, adda ditaw. Kaano nga umakar kayaw? Itamat laeng, Nanang. Ni Eddie nga'y. Nabati iti pagababangan mi. Madama ti panag-impaki na. Ay, wen gayam. Di yuliwayan ti agdalos Ay nawaw, saan kami matkat adugyot, Nanang? Palagip laeng, tamang ano malipatan niyaw. Awate mo titulbak. Ay na, agyamanak, Nanang. Agdardaras kayo kaday? Ay, saan mo? Apay, aday paaramid mo. Ay kwa, tulungan na kami kumano mabalin. No awan ti daddo maalakad yu Ay, kat mabalin lata mo ta anak ko. Mala, ibagam no anya ti aramidak tarugya ka. Mayat tag na di ti balay ni Manang mo, bakit? Ay nawaw, wenmet ngamin. Mayat dito'y takumplito ti gamit na. Awan ka di ti plano na nga agawid di ti Pilipinas. Diyak mo Kay kayat namot ngamin iji abroad. Gusto mo't kiti no saan pa yung agawin. Tapno masulot at ti balay na. Nako nampay lakay. No idi kumapay ang napanunot ta, di saan ta kumaan nagastusan iti abang. Tinapatag ita kat makatipid tan bakit? Sa bagay, dakkel met kat ti 5,000 abay bayadan ta iti binulan. Naku nampay. Mala, agluto ka man kid di ti pangaldawan ta. Anya ti kayat mo, lakay. Adapay karne anabati iti ref. Isulatan ti ilutong. Hay, makabannog mo ti agtrabaho. Bakit? Adda na panunot ka. Anya ti napanunot mo, day. Adda na panunot ko pagkwartaan ta. Anya ngay day ta napanunot mo.
Nakitak ngamin adakkel ti maururnong ti kasinsin kaw iti balaya papaabangan da. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Anya nga ta, no ipaabang tamot ti bakante asilid di ti balay ni Manang Vanessa. Ay, wanan niya. Bed space, wanusan, transient, kasjay. Amom nga rod, no kasanaw, lakay. Agdalos talaang, inton kuan, agposta iti Facebook, no dati kayat na nga agabang. Maya tinapanunot ko apagkwartaan ta. Saan ta mabannog dito'y bakag? O sige, rugyan ta nga rodan ti agdalos, lakay. Agaramid akmot iti Facebook account ko, tapno iso ti usaran ta ngagbirok iti agabang. Numayat ti resulta ti plano ta. Ti oray saan tan ngagtrabaho. Nakaawag ka mat, Manang Vanessa? Kaya't kayo lang nga kumustaan. Kumusta kayo matindi tabalay ko? Nasaya at mat, Manang. Agkuri ka di pa'y dagiti appliances. Wan, Manang. Nasaya at matnukas na, tapno adda sa rin nyo kan Eddie. Wan kat agyaman aklaunay, Manang. Aywanan nyo lang dagiti gamit ko dita Ayun gayam, pagtrab-trabahuan ni Eddie ita. Ha? Ay, kwa. Iti sigod a pagtrab-trabahuan na matlaang, Manang. Naimbag man ta saan anauma ijay. Saan matkit di, Manang? Ay, wan gayam. Kaano kang agawid? Sa anak asigurado no kaano. Angam saan pa'y nga itaatawan. Amangan numabayag pa'y. Mala, agpakada ako, tagtrabaho kami manan ading ko. O sige, Manang. Agan-anad ka akanayon dita. Bye! Oh, andan ti imbaga ni Manang mo. Kano nga gawin? Mabayag pa'y kuna namat, lakay. Nasayat mo't lukas ta. Sana mabali na maamuan na tiyar aramidin ta. Ngamin, sigurado asaan nga umanugot na jay. Ang mga nung makaungat pa ikit di. Daytoy ti koleksyon ta para itaabulan, lakay. Nay, dakil mo, bakit? Wala. Dakkel pa, ngam ti suswildon ta iti binulan. Mala, itad mo nga rudan ti bingay ko, bakit? Mabalingan day ta? Kwarta kon day tao? Wala. Day ta ti bingay mo itaabulan, lakay. Ay nawaw, nagmayatan. No kastya ka na yun, mabali na, nag-resign ak iti trabaho, bakit? Oray siya ka. Agik katakmatan iti trabaho. Dakdakkel ti maalala ta iti negosyo ang napanunot mo. Oray saan tan ngagtrabaho. Agbiag talat ta, lakay. Apay nga taakas jay lakay. Ti anya, bakit? Adda sa bali arupa ang makitkitak iti balay ni Vanessa. Ay, kurak lakit din, nusak laang tinakadlaw. Adamot nakita kidila minsan na limabasak ijay. Sino nga tadagi jay? Day tati saan tanga mo, bakit? Anya nga tano kasaritam ni Alma. Nubisita dala ang dagi jay. Imposible mo't nga inaldaw nga adda bisita da. Kasaritam ni Alma. Ang mga nadamot ni aramidin da saan tayo nga amaw, bakit? Wan man nga paisaw. Mapanak iti ayanda, kalpasan ti panaglabak. Ag-tricycle kan taon tapno dago sa makadanon kay Jay, bakit? Agkapi kayo pa, Nanang. Agyaman na kanakaw. Anya ti umayo ibaga? Adda lang amin pakasdaawan may kantatangyaw. Anyamat day ta apakas daawan nyo, Nanang. Mas daaw kami. Ta nagduduma arupa mo ti makitkita mi dito'y balay ni Manang Mau. Sino nga'y dagita? Ay, kuha, Nanang. Bisita mi. Kabagyan ni Eddie. Kabagyan na amin. Uwa, Nanang. Agpasyar da dito'y lugar tayo, kat awan ti daddo maapagturugan da. Iso nga addada dito'y balay. Kasta aya. Uwa, Nanang. Awan pagdanagan nyo, tawan mo't dakas ngar aramidan mi kan Eddie. Kaya't milaang ti makatulong. Adda na amwak may papan kada Alma kan Eddie, bakit? Anya tinaamwam lakay. Ipapaabang damat gayam ti balay ni Manang da Vanessa. Ay nawaw.
Nakadamagamot lakay. Napanak itayan da itay, kat awan da almaken edi. Hindi kinasaritak ti lalaki anaranaak ijay. Nakunanang agbaybayad da kano iti 500 per night. Anya, Taga Manila na kanaw ang nagpasyar dito'y lugar tayaw. adamo lang nakitak idinapanak ijay. Ngam ti imbaga ni Alma kanya, kat kabagyan kano nila kay na. Nagulbud lakit di ti anak taba kay. Una yan ni Alma. Illegal ti kasjengar aramiden da. Tidakus na pay. Ang ano saan nga amo ni Vanessa akas jajar aramiden da. Ibagak to kan Vanessa no umawag man ang lakay. Oin bakal. Ibagam, tay sulatan ti makisarita kadakwada. No si kangamin kat ang mga nagsakit tinagam ni almakin ka. Anya ti kunayo, nanang? Jay balay mo, ipapaabang daal ma iti sa balay. Anya? Pinagbalindamutin at transient house jay balay mo. Ammom ka jay. Ne, awan mo't nadakdakamat ti kabsat ko kanyak, nanang. No kasta nga road, ilimod na kan ka anak ko. Sigurado nga awan permit dagi jay. Ay sus, delikado ti kastangar aramiden da, nanang. Kasaritam ti kabsat mo. Diyak kaya ti makibiyang ta mga nuguraan na. Agbakasyonak inton umay abulan, nanang. Diyo pa'y lang ibagbagay ti kabsat ko. Siyak to ti makisarita kan kwa na. Naglukon dagita nga agasawa. Day ta nga road anak ko. Libre lang nga ruden ti panagnaed day ti balay ko. Kasta pa iti aramidan da. Ay nawaw. Manang, kaano ka pa'y nagawid? Idi kalman laang. Nagdiretsong ak iti ayandanan ang kantatang. Ne, di ka mo't nag-text kanyak, Manang. Pudno ka di tinadamag ko. Anya tinadamag mo, Manang? Pinagbalin nyo kanumot at transient house ti balay ko. Ay nawaw, asino mo't tinakadamagam iti dayta, Manang? Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak. At dapay bisita yun. Ha? Ay, kwa, Manang. Napanunot mi nga ipaabang, tasayang ngamin. Illegal ti kastangar aramiden nyo. Awan permit tayo para iti kakastaabanag. Saan kayo pa'y nagpakada kanyak? Manutibingay akayat mo aya, Manang. Ti kayat ko kat isarden nyo day ta akalukan nyo. Di nakiramraman ha. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom, Manang. Mabuteng kakadi ama artapan, iso akasta? Siya, mabutengak ang maartapan? Anya ko matipagbutngak kat balay ko ti pagnanaedan nyo. Kat no naglawag mat, nasakit tinakam mo, taadda na panunot mi apagkwartaan. Sipod pa'y ngamin ide, kat dimon kayat ti maartapan. Imbes nga agpasensya ka, kastapay laang ti bagam kanyak. Ala, pumanaw kay latan, tapno awan ti parikot. Ikan kayo iti makalawas, apawaywan. Anya tinagsaritaan nyo iti kabsat mo, Vanessa. Ay, marurudak nga rod kan almatatang. Isupay lang tinatangsit nga agsasao. Anya ti imbaga naken kaya. Ipagarup na nga umapalak kadakwada. Imbes nga agpasensya kanya, ibaga na pa'y laang amabuto nga kano ang maartapan. Ay, agkalintagan pa lang amay. Nakunayo pa'y tatang. Di na panunutan nga illegal ti inaramid da. Pinagbalindakit din at transient house ti balay ko. O kahit anya nga rudan ti planom ita. Papanawag ida tatang. Makaamuda moten iti biyagda. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Nang runa pa ikat di daam mo ti agpakumbaba. Isuda pa ikat di at tinatangsit. Ay nawaw, papanawon na tanimanang mo? Wen, makalawas lang ti inted na apawayway ta. Madlaw ngamin ngumapapal. Anya lakit di mo tanimanang mo? Hay, mabuteng lakit ti dayja ang maartapan, iso akas jay. Managim bubukod mo't na dya kamsat mo. Mayat lang arudan tibiyag na ijabrod, kastapay lang, taramidin na. Naku nampay. Ha,
At danto aldaw day a Vanessa lakay. At danto kunak lang arudan. Alaan yun titulbak, nanang. Anya nga minti aramid yukon lakay mo. Ay na, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti day taabanag, nanang? May salaang ti siguradok ita. Anya nga ita. Mabuteng ni Manang Vanessa ang maartapan isu aday jay. Kaya't na pumanaw kami. Nuapay nga may na pinagbaling nyo at transient house ti balay na. Ay, saan aday tatipod no ang makagapo, nanang? Ay, agtanang ka anak ko. Panunutom alibre ti panagnaedyo iti balay na. Ngaman niya ti naramid yaw. Nagbalin kayo nga abusado. Diwan lang. Kukwa na ti balay na. Anya nga'y kumaita. Siya kapay lang tinatangsit ita. Ay na, agbalbaliw ka na nakaw. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao akas na. Pimanaw daan lakay. Anya ti imbagan niya almakin ka nga ay bakit? Nagado ti dakas asauna kontra iti kapsat na. Ay nawaw, imbis nga gid daw iti pasensya. Di nangarud ang muti agpakumbaba lakay. Husto mo't gid day no pimanaw da. Tapno masursuro da mo't ti tumakdar iti bukod da asaka. Saan da mo't nga umbing ka? Sa bagay, adda puntom lakay. Saan ta mababalaw ni Vanessa? Nukas jay ti desisyon na. Tanda pride mo't nga may isa nga anak ta. Masapol nga trabaho tamanan. Ay, uwan nga roda. Agsubliak iti sigud a pagtrab-trabahwak. Si Kangay, Awan pa'y nga ron. ay nawaw. Agsapul ka iti pagtrabahwam di. Saan ang mabalin nga agil-ilad ka lang dito'y balay? Ang mumut nga damanan bayadan ta nga abang. Makauray ka kanimot. Masapul nga agtrabahutan. Ditan urayan ang maibus ti kwarta nga indulin ta sakbay nga aggunay ta. Wen, amok na ita. Sana masapol nga bagam. Dahil jay tumot nga minakabsat mo. Imot. Amo na nga wan papananta, papanawan na tapay laang. Ay, saan ta ang mababalaw ni Manang ta damat nagkamalyan ta? No nagpasensya ta siguro kinkwana. Amangan no mapakawanda tapay, kat saan data pinapanaw. Ay nawaw! No ammom asika ti nagbidot, sursuruam ti dumawat iti pasensya. Di mo ingato ti pride mo, tapno saan amarurot ti tao ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Saan pa'y anagawid ni Nana Usyang? Diyak mo, friend. Ay nawaw, apay adi mo ammo kat katugangam mat day jay. Saan kami mat-a-close? Kan may sa anak-anapan ijay balayda. Ay unay kan, friend. Pudno mat, jak man amo no apay akagurak launay ti panagrup-rup at katuganga. Adda ka di basol na ken ka? Wano, adda inaramid na adi mo nagustuhan. Awan mat kit de. Awan mo't gayam kat. Apay nga'y akaguram ti katugangam. Basta kas de, friend. Di mon saludsudan. Ay unay kan, friend. Saan man anasaya at ti kasta? Gurguraam ti padam a tao kat awan mo't gayam basol na ken ka. No apay ngamin ati katugangak ti pagsarsaritaan ta. Change topic man ngamin nun.
Nagado ang mabalinta pagsaritaan. Dayjay pa'y lang. Kaano pa yan nagawid kayo, nanang? Ay, hindi kalman laang mayo anak ko. Kumusta mo't daang kalijay? Nasaya at damot. Ay, wun gayam. Ala, manday to. Anya na nanang? Pasarabok para iti apok. Imported data. Impaw it ni uncle mo. Ay, nawaw. Ang yaman ako na nanang. Awan anyaman na anak ko. Sigurado ang maragsakan ti manugang kuno kwa. Sigurado dayta, nanang. Imported ko naman. At dapay dilata ano kayat yaw. Amangan mo't na awan mabati, para ka na kayo. Adu day jay. Siyaklaang matimang mangan dito'y balay. Sigurado asaan kumutlaang amaibos day jay. So kataklat na nga rudan itinatang nanang, tapno at damot abas tuyaw. Oh, para iti anak ta, bakit? Anya day taanya. Pasarabo ni nanang para iti apo na. Kita am to Idi sumpay lang dita. Adagatas, dilata, kan dadumapay. Ay nawaw, idi sumpay lang dita kunakmet. Adan samat parikot mo bakit? Awan matkit di. Apay nga road na nakamisuot ka. Ay, nabanugak lang. Sikapay lang tiaglutong. Awan parikot dita. Kabaalak pa'y mutkat di Umay ka pa'y man dito, imayaw. Apay ka tayo bakit? Basta umay ka, taday bagakken ka. Mabit lang. Agawaam ta na patagdi bagakken ka. Oh, ano ti parikot taya? Daytoy, tiingtad ni nanang mo. Uwan, andagatas kan diaper para iti anak ta. Ada pa tsokolate kan dilata, bakit? Kita ang man daytoy. Oh, expired mo dagitintad na. Ha? Expired? Kita ang ta na isurat November 17, 2025 mo. Ay, wan. Makitam day ta nga aramid tinam. Isublim dagitoy kan kwa na. Tama nga no agsakit tayo pa'y no kanin tayo. Isublik ti pasarabo ngayon tadyo nanang. Ay nawaw, apay nga isublim ngay. Expired mo't nga may dagito nanang. Saan nga expired na kita anak ko? Kitaan nyo ti tatak na 2025 mo't amin. Kas kumay ti dahito gatas. November 17, 2025. Saan nga expiration date data anak ko? Anya? Manufacturing date data. Saan nga min amaawatan tinaduma na isurat? Ngam sigurado asaan nga expired dagiti inted ko kada kayo. Sana kaya't ni bakit ko na gito'y nanang. Ay kat ipalawag mo kan kwa na ang mga nudina mo ang manufacturing date data. Sa balimot nga min titatak dagiti produkto dito'y lugar tayo. Ayan nga iti expiration date dito'y nanang. Day taman na yaw. I-google lens mo tapno makita yaw. Si kamot ti makaam mo amang ipalawag kan bakit mo. Di mo't imbagakken ka nga isublim dagita apasarabot inang. Apay nga inyawid mo pa'y lang. Saan ka no nga expired na gito'y bakit? Anya asaan nga expired kat no makikita at 2025 to expiration date na. Saan ka no nga expiration date tinakita ta? Manufacturing date ka no gayam. Ay saan man asyak tilukluk ko nyo? Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat kadagita a produkto? Lukluk kundak mutan? Saan amang mangan iti expired niya? Ni bakit mo't? Manufacturing date ka no nga roday jay. Ay basta! Saan ko nga ipainom day tagatas iti putot mo? Narigatan. Sa anak nga agbibisin iti pasarabo? Awan matimbagak nga agbibisin kay ti pasarabo, bakit? Agpalpalawagak laeng. Ay panagrup-rupa pa'y lang amin tinam kat saanan ang mapagtalkan. Anyat ko nam? No anya tinangag mo, iso day jayan. Nay, sa dino ti papanan nyo, friend? Kan anya nga itawit mo? Pasarabo ka no ti katugangak, friend. Kat, pangipanam kadagita. Isublikan kwa na. Ay nawaw, apay nga isublim nga eh. Una, ta-expired mo ti inted na kada kami. Delikado ang kanun. Nan, kita akman, friend. Oh, kita ma. Agpapadada, 2025 amin. Nay,
Saan samot nga expiration date data, friend? Panagkuna kat manufacturing date data. Malagip ko kat. Kastamot laang dya impawit ni antik kada kami ide. Ay, isubliklat ta. Narigatan. Gaputa saan ko ang maawatan tinakasurat? Ikanakmatan iti expired. Ha? Saan ngamin ang mapagtalkan kat ti panagrup-rupa day jabakot? Ay na, saan ko maakasta ti panagsasaom iti katugangan, friend? Mala, mudtoy ta ipakitak iti asawak ti ibagbagam nga expired. Ay, saanan, friend? Isubliklatan iti katuganga. Wenno saan, ipadas mo pa iti ag-search iti Google, sakbay nga agsao ka. Tapno di kamot mailawlawan, mare. Isublik dagitoy, nanang. Ay nawaw, apay nga isublame kat para kada kayo day tanakaw. Saan kami amang mangan iti expired, nanang? Nay, saan pa'y mat nga expired na kita? Anya saan? Kat iso tinakitak ang nakasurat. Mala, mudtoy man ta kitaak. Gaputa saan ko ang maawatan tinaisurat? Kastamatan ti aramidin nyo. Ay na anak ko, daytoy ti manufacturing date. Daytoy mat expiration date na. Saan laeng ang maawatan, tasabali ti surat da. Jay daduma, at dati nakasurat no mano atawan, sakbay nga ag-expired. Si katimakaam mo nga agbilang. Ay, saanan? Kukwayulatan. Ay nawaw, Ang mga noan niya pa'y timapasamak kada kami. No kanon mi dagita a pasarabo. Sa dino tinagapuan nyo iti anak mo, Ingges. Iti ayan ti katugangak tatang. Insublimi ti expired a pasarabo nga inted na. Expired na pasarabaw? Wan, at da inted na kada kami ngam expired mat. Irason na pailaang a manufacturing date kano day jay. Amangan met no pudno ti ibagbaga ti katugaanga manakaw. Nang runa no imported ti pasarabo na. Imported at talaga. Iso asaan ko ang maawatan ti nakasurat iti packaging na. Saan mo man gaya mamaawatan? Ay natatang, narigat ti agtalak iti daydi abakit. Panagrup-rupa na pailaang ngamin kat saan ang mapagtalkan. Kasanaw no pudno ti ibagbaga na kat sikati nagkamalay. Ay nawaw, talaga kit di nga ugali na ti kasdi ah. Ipagarup na siguro nga agbibisinak iti pasarabo, iso akas jay. Kat, nag-search ka kalimot lang, friend. Saanin akasapulan day ta, friend? At damat Google, friend. Tapno masungbatan mo't lang, dagiti sa ludsod mo. Kan tapno saan mo apagpanunutan iti dakes, di katugangam. Ay na, friend, saanin akasapulan ta insublikon ti inted na. Anya? Oh, ada ka di parikot? Kasano nga, no saan gayam nga expired day jay? Kasano, no pudno ti ibagbaga ti katugangam? Di si kanto ti nakababa no kwa, friend. Ay na, friend, nagan nadaklaang. Prevention is better than cure. kita man no expired day tao jenay. Nay, dilata mo't day tanana. Dagitoy ti insubli ti manugang ko ta expired ka na. Panagkunak at manufacturing date day tanana. Ngam ipilit na nga expiration date ka na. Kinapudno na dimmagas ni Mari Ingis dito'y balay, idi na minsan nga aldaw. Kat nadakamat kumutlaang ti may papan iti manufacturing date. Ngam agpatangkan mo't nana. Ay, nagriga lakit din ayati kastaw. Kaya't kulaang mo't ti mangtad iti pasarabo kadakwada. Ngam siyak mo't tinapadakas. Hay, talaga akasta nana. Narigat ti agpalawag iti tao asaan ang makaaw-awat. Ala, kukwa mong dagito'y balasang ka. Ay nawaw. Ay kwa, saanan nana? Ala, umkit din, tapno adda si dain nyo. No saan akayat ti manugang ko, itad kulatakan kan. At dari yun tayon ton Sabado, bakit? Ay kat mapan ka, ano kayat mo? Si Kangay, da kayo iti anak ta. Masadutak nga agbibiyahe. Saan mo't nga dayo? May sa oras lang matibiyahe. Mapan ka no kayat mo. Anya? No ibaga ka sa anak amapan, di nakpilitan.
Amangan no maasara ket anya pa'y ti maisawang ko kan ka. Ramanam da ito'y mayo anak ka. Ano na tinanang? Pasarabo ti kasinsin mo. At naman ang impaw itda? Wan, ngamdya kung kayat ti mangibingay kada kayo. Amangan no inton madamdama, kat siyak pa'y ti mapadakes. Mawatan kayo nanang. No agsasauma ngamin ti asawam, kat kaslaad na nadag sa nabasol ko kankwana. Saan kanupay ama pagtalkan ti langak? Diyak amoy ti asawak nanang. Diyak amo no apay pagpupudutan na kayo. Narigat ti mangtad iti tao adi na amo ti mga presyar. Da tao pa'y kit di at ti mapadakes. Siyaklatan ti ibingayan niyo nanang. Jak maawatan ti katugangak tatang. Apay manan ti katugangam. Kastil ngamin, napan ni Mayo ijay balayda iti kalman. Okay. Ini kan na ni Mayo iti chocolate. Tadagayam impaw itda a package kan kuana. Anya ti parikaut no inikan na si anak na. Ay nawaw, maiparbang ayamat ti kasjay tatang. Anya ti kayat mo asaway. Ni Mayo lang ang matinikan na. Awan mati para kanya. Uwen ata mga no ikan na kakatibagam nga expired. Anya? Nalipatam ka din, tinaramid mo iday. Ibagbagam pa'y asaan ang mapagtalkan ti panagrup-rupa ti katugangam. Makapatroma mat ati kasjay. Ha? Jay nasaya at ti intensyon mo. Ngam pagpanunutan da ka pa'y iti dakais. Ay na, awan ko matipagsakitan tinakam mo, friend. Ay, kunaklakit din no maawatan nak, Jenny. Saan mo't gayam? Kas gayam mo, katjak kayat ti agulbud ken ka. Sigurado nga agduwa-duwa ni nanao siyang takas jay mat ngamin ti inaramid mo ide. Basol ko nga rod ita. Kunak mat ngamin nga ag-search ka pa'y. Adamat Google, ngam di mo mat inaramid ti inbagak, gapo ta inpagarop mo ahusto ti ammom. Oo na yun. Pagadalam dayta, ta intun sumaruno, siguraduam ahusto ti isawsawang mo. No nagkamali ka, sika ti agpakumbaba, friend. Laglagi pam ang nagsasakit ti balikas mo ide iti katugangam. Ay na, maditirik na ti manugang yo, idi saan nyo nga inikkan iti pasarabo, nana. Anya ka no ti pagsaksakitan tinakam na. Wen tani kanumayo laeng ti inikkan yo. Ay nabalasang kaw, makapatroma nga may timangtad kankwana. Day tamot lang ti imbagak ken kwa na. Katjak amo ano naawatan na ti imbagak, nana. Isumot nga may tinagbidawt. Di na pa tiyan ti maibagbaga kankwana. Tati adday ti panunot na, kat dakas ti intensyon ka. Sapay la kumaa, ta makaamiris maten, nana. No daduma nga men, kat may samot ni Mari Ingges. Di na amo nga aklunan ti biddot na. No adda parikot mo ka ni nanang. Idiritsum ken kwa na. Parikot mat nga ibagbagam si Kamayo. Wan ata kum kumpurme ka numat ti istoryam ka nagiti kalugaran tayo. Saan akong kumpurmi day jay? Tay bagbagak laan ti adda iti kaunggak. Panagkunam ka di kat adda maitulong dagiti kalugaran tayo iti parikot mo ita. Ay nawaw, adda imbagak aya ang makatulong da. Apay nga raw da masapol nga istoryam ti mapaspasamak. Ulitek man na, no adda di mo kayat ka ni nanang. Idiritsum ken kwa na tapno masungbatan na mutlaeng. One-sided ka mo. Sana sakti pagpungpung to tambakan. Tanay, dandani maibusan ti pasensyak ken ka. Siya kung tinangyag iti vitamins yun, nanang. Ni Mayo nga ay. Aday di balay. Ay nawaw. Apay nga imbaon na kapailaang. Siyak tinagboluntaryo, nanang. Anya, Kayat kay matlangamin ang makasarita. may papan iti anya. May papan iti expired a pasarabo yo. Ay na, saan nga expired dagitay? Isumot lang ang tikunada kanyak. Ay, pasensya kayo, nanang. Sa anak namin ang nag-research, sakbay ang nagsauak.
Mamati ka nga raw asaan nga expired dag ijay. Una nang, nagululi makaklaang idinaamwak a husto kayo. Takas na unay tibain ko kada kayo. Ay na, si kanto mo nga bimbalasang ko. Di mo pat yan ti ibagbagak kat nasaya at mati intensyon ko. Bidot ko day jay nanang. Sapay la ko mata mapakawandak pay. Ang di mo kuman ulitin ti kasjay tanasakit mo't itiriknak ti kasjay nga isaw-sawang mo. Una nang, saanen ama ulit. Ay nawaw! Sakbay nga agsao ka, siguradwang pay nga umuna. Iti kasta, saan ang masaktan tirik na ti padam a tao, nang runa no nadalusmet ti intensyon da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.